Ke le dumedisa lotlhe mo leineng la ga Kgosi Jesu. Letsatsi leno Ferikgong a le 20 ngwaga wa 2021 ba Catholic Charismatic Renewal Gaborone le Francistown ba lo amogela mo letsatsing la 15 la go rapela le go itima dijo. Setlhogo sa letsatsi leno, lefatshe le ne la thusa mosadi, se tsere mo lokwalong lwa tshenolo kgaolo ya bo 12 ditemana e le 13 go ya bo 17. Bana ba Modimo, maabane re rapetse kgathanong le ba ba neng ba re logela maano a bosula. Letsatsi leno re tswelela ka dithapelo tsa rona tsa thabano, re itebagantse le dibopiwa tsa Modimo. Modimo o thodile lefatshe, phefo, lesedi le metsi go mo neela tlotlo le go re thusa. Modimo o dirile gore re di laole. Mo lokwalong lwa ga Joshua kgaolo ya bo 10 temana ya bo 12 re bolelelwa fa Joshua a na laela letsatsi le kgwedi go ema mo mahatsheng a neng a thabana nao. O dirile se ka na a tlhaloganya gore dilo tse Modimo di tlholetse go nna ka fa taolong ya motho le go galaletsa Modimo. Ngwana wa Modimo, a o tlhaloganya gore o filwe thata ya go laola? Joshua o ne a tlhaloganya se. Mo malatsing ano, mmaba o dirisa tsa lobopo go nna kgathanong le rona. Mo ntweng ya semoya, mmaba o dirisa lefatshe, letsatsi, kgwedi, dinaledi, phefo kgotsa metsi go dira kgathanong le bana ba Modimo. Mme fela, re ithuta mo go tshenolo 12 temana ya bo 16 gore lefatshe le ne la thusa mosadi la bulega go metsa noka e kgogo modumo e neng e hudile go tswa mo moleganong la yona. Baratiwa, a re gateleng pele ka thapelo, re itemogele gore Jesu Kriste o re file nonofo le thata go laola tse Modimo a di thodileng. Letsatsi leno re tla rapela e nngwe thapelo e mašetla ya thabano go laela tsotlhe tse di bopilweng gore thusa mo phenyong ya baba gore Modimo a nna bakwe. Mo leineng ja Rara le ja Morwa le ja Moya o boitshepo. Amen.